Oui, c'est des soins TQ5, مازال ونسويها كي نوض موان نسود سن ني بدين نانيس غيراوني دي سيرين ذاكي اديلين ذاكي ديال كندا ولا ديال الامريكان اكن داغان دي فرنسا تاسي دول امريكان ثورا خلا ديال كندا نوحد نويس القايت اسكاسي كان مشطوح سمغا ولا كان نكذ ويذي لان غير مسود سن نو سيغرا ديالين 10 دي طوفر الوحده ذات نوخام نتي لي زغي تي في ا يديزكان دي 1600 بولفار دو ميزون نوف است دونك دي المزيان سي غامان ولكن كاين مزيان كي سامبليك دون لي زيفينمون هذا ذي الفعل ديالن ارزات بواد دي تورا ان فيغاونيو سين فرحات صايج اما ينير ازول لك فرحات Azul Flak à Darachid, Azul Queens Van TQ5. تلمزات ثايب تقشيش مانيسا تزاموش ماينير زوفل مانيسا زلفلاوان كنت ذاك يتفرج تكي 5. تنميت نوان داين صراحه نتيك نظام نتولي كي لي جون كي سامبليك دون لي زاكتيفيتي كي يشدن لدغا اثموث قباليا تقاحنا يكثي ثا مقشوش مشوش مزي مقار تواغيث فرحات كتشينيا تسكاذم كيتشم مانيسا دي تزوانا سدس الكوميتي كي ديال كوليكتيف مسمم دياسبورا دي كابيل دو كيباك اي دو كندا ويفن ارد حفوظ سنجي بطن لي بريباراتيف امكن ضرا Voilà, merci Rachid. Donc, l'événement que nous avons fait il y a 10 jours, on a répondu justement à l'appel net maintenant des Français. Ils vont organiser un événement similaire le 10 octobre, le dimanche prochain. Donc, Amin Wale, ça fait déjà 6 mois, il y a le Covid, les incendies. Donc, on a pensé à une action commune. Et on a pensé à un saut à foudre. Il y a maintenant des morts. Donc, on a pensé à وتقعدنا على بلي هاد الحنوسه يعني يشفحن تنمية فرحات اما النساء كومون سي كي قامس فرانسيس على ليميت دو ميراكل شكون اون سي بري ان بو طانديفمون داكي ديال كندا باش كاين في كتايت وتمثلنا إغلان دي فرنسا تنفغ كاين ابري بليزيور جور بليزيور ديبا اون ا réussi quand même à rassembler le maximum de force اما associatif إغلان داكي دي بيرسوناليتي نقدر الفغي نخدم هي لو بروميير با c'est un rassemblement à Hathisiar Zet, à fait dire une marche متينا en Paris. Déjà des neuf فنشتكي à Manissa. Effectivement, ça a pris beaucoup de force, ça a pris beaucoup de courage aussi pour pouvoir rassembler tout le monde et pour pouvoir, soutenir nos confrères et nos sœurs en France, mais c'est aussi pour la Kabylie surtout. Ça fait pas juste des mois qu'elle souffre, ça fait des années, donc ça fait des décennies que notre langue, que notre peuple souffre. Donc, c'est très, très important, surtout ce rassemblement, parce que c'est un rassemblement, peu importe les courants politiques, peu importe les courants religieux, les croyances, etc. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau dans ce rassemblement, parce que on voit des jeunes, des grands, des plus âgés, etc., qui se rassemblent pour une seule cause commune, et c'est noble, et c'est honorable. Et oui, c'était pas facile, surtout avec Ndina Farhat en 10 jours. C'est pas du tout facile d'organiser ça. Surtout d'avoir en fait l'info aussi tardivement et de pouvoir se préparer. C'était ça le challenge. Mais et puis petit à petit la lumière apparaît donc c'est bien de le préciser ماشي كان تايد سن في كيوات مثلا عن فرنسا مشا اثمثني قبليا شو غادي نير تزوره بكن لو تشالنج لا لو ديفي ذا صح يوقف مثل قبيل من نسيد لو فير لو ميم جور دوات مثلا نبيري ونلقى نوجد mais quand même on a réussi sur Paris c'était un défi qu'on s'est donné c'est pour ça que la marche on comme une marche parce que on n'est pas prêt pour une marche étant donné les temps de tourner in ça
ماشي لا ماشا تسدو غير زات نولي غامك كومون لي شوز ايفون ايفولوي باسكو تا ساديلين ايسيا غير زات دولا كتشينيرون كفرحات ثم غاما نتمديني توجد كلش يواس الحد لا لوجيستيك توجد لي زانترفونون لي سلوغون هكا فرحات Justement, Rachid, bon, on va dire presque كلشي وجد. Ça fait une semaine on a des réunions régulières chaque samedi. On a réussi quand même à rassembler beaucoup d'associations et de corporations. Donc, les derniers détails, on va les régler. On est ensemble à Montréal devant le siège de TVA. ثلمتي كيف حتى سقسي نجارو مانيسا هو يفنا دينير كمينيتي جون مش تحت الطاس نفرحات ميك من ولا ميك من فرحات ذا شو تيغير نغلا بيلات خمر اللي جانك ميشبان وكني هذا سن ستوغث اون فورس c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment s'il y a une chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que on n'a pas vraiment le temps de réfléchir sur si on veut s'impliquer ou ne pas s'impliquer. Moi, je dis que il est temps de mettre la main à la pâte et Thermoul Fennar, elle a besoin de nous, c'est nos familles qui sont là-bas, c'est notre terre, c'est notre culture. Comment prétendre aimer sa culture, prétendre l'adorer et ne pas participer pour la faire revivre. Donc, c'est vraiment le moment ou jamais pour s'impliquer, pour pouvoir être là, pour montrer qu'on est là, qu'on est ensemble et qu'on est unis. C'est très, très important à travailler. Donc, c'est ça. ثاني كما ماني الساعة يبي فرحات ولي كان كي تغينيك تشيني ذا شوتس Ferreino, c'est où la qui l'Irlande qui est mort du Canada de venir en force et en masse à Selhed. Je tiens à rappeler c'est à 13h devant le siège de TVA à Montréal. Donc c'est mort du Canada حواجنا الأول نبدأ تاكل أندوك الثقل donc c'est ملي تسلحد تنمر تنمية فرحات تنمية مانيسا كيتي ديالنا فرحات اسم كيتيد يسكت نظن كي تولي مديلا في شكيتوها السن الحد 10 اكتوبر في الوحده الزات مخامنتي اللي صغير تي في ا ايديزكان دي تنسى 1600 بولوار دو ميزون اوف است نوبلي با سا اي سالم ليل دماو النظام دي سنتال النظام او دينير قيمات دي ثروت